Sanıyor. Videoga tartib olib o'tiramizda. Жалал-Абадта Рамазан айында гана иштеген атайын мына ушундай ифтар базар бар. Бул жерде мөмө жемиштин түрүнөн тарта ар кандай тамак аштарды тапсаңыздар болот. 4 жылдан бeri şu yerde savda kılıyoruz Roza Payet'te. Darbızda jangılıkta biz satıyoruz birinci. Şu yer bizim mesleğimiz. İran'da darbızda jakşı darbız. Bizge daregimiz buna kayra kaç degen dep koyat, arkaga jetpey turib 10 tomonda şahardan keletgende. Şaharga kirip atkanda arkadan ötkөндө эле сол жакта. Arkadan şahardan kiretkende sol jakta. Arkada ötkenden keyin. Мына дарбыздар, кулпунайлар бар экен, сизде? Ооба, кулпунайлар. Кулпунай nimadan kelip atat? Özbekistan'dan gelet, darbız İran'dan gelet, şabdallar var, jakşı şabdal. Bular Brazilya'dan gelet mınalar mına. Bular jangılıklar bular mına. Bu şabdalı? Şabdalı bu, Brazilya'dan gelet bu. Şu turist 400 so'm. Darbızlarçı? Darbız kilogram 250 so'mdan. Uşul qancha chiqib qoladi jarım var? Mına bu gıdette bir 650 so'm çıkat. Mınalar 150 so'm çıkat. Mınalar 250 so'm çıkat. Мына урматтуу көрүүчүлөр, ушул эгерде ушундай ак болгон ушундай түстөгү даамды көрүп калсаңыздар, бунун аты нишалла, бул ушул Рамазан айында атайын орозо туткан инсандар үчүн даярдалат. Анткени ашказанга аябай пайдалуу, даамы ширин болот, Эмне бул сузмабы же каймакбы деп анан өргөтүп атабыз. Иншалла сладкий болот, шундай даарланат деп. Только орозодо даярданат деп. 100 сомдон экен. Bunu çetiraka жылдырыш керек. Бул жакшы, ыңгайлуу. Буну эч тамак аштын жаманы жок. Буну болгону çetiraka жылдырыш керек да. Ошо өзүнчө бир неме кылыпчы, атак барды жакшы. Саламатсыздарбы баарыңарды орозон күндөрүңөр менен. Эртең менен постоянно чыгабыз. Бул жерде казы карталарды ушул жерде бышырып чыгарабыз, анан кийин үйдө бул нерселерди бышырып даярдап, обедтерди ачатабыз эртең күндөн бул жылычы. Потому что соода чоң базар болуп кетти бул жер. Анан 3-4 сезон ачышыбыз бул жылы. Биринчи сезондордо кеч чыгат элек, Озачарга жакын. Азыр уже эртең күндөн баштап атабыз. Ушундай бар жок жакшы, свежий чыгат бизде. Өткөн кеткендер алат, жакшы кардарлар. Бар жоктон ыраазычылык билдиришет, нараазычылык жок. Ana Ramazan bayramlarga kıylanıp, ayolları kıylanmasın deyip, özümüzü bana çıraylık kılıp, hamıydı çıkarıp, pişirip, nohutlarımız var pişken, somsalarımız var, katlamalarımız var, kök somsalar. Kökten dayardalgan okşayat. Bardığını, vitamin, kökten dayardap, anan elge jet gelip berişke hareket kılıp otağız buna.